kuri uyu munsi Lagos muri Nigeria witwa Hidabachi content creator ndetse akaba n'umuhanga mu gutegura amafunguro wamenyekanye ubwo yacaga agahigo ko guteka amasaha 93 ataruhuka akaza guhabwa igikombe na Guinness World Record. Kuri uyu munsi rero agiye guca cyangwa se agiye kongera gukora amateka mashya mu gihugu cya Nigeria. Kuri itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2025 kuva ku isaha y'isa 9 z'igicamunsi agiye kongera gukora igikorwa cyo guteka isafuriya nini y'umuceri wa jolofo. Iyo safuriya rero iraba ariyo ya mbere mu mateka y'isi dore ko agiye kongera guca agahigo ariko noneho muri ubwo buryo. Amakuru hari nuko ateganya kuza gukoresha ibiro bisaga 250 by'umuceri wa basmati. Ibi byose rero biraza kuza gutunganyirizwa muri iyo safuriya nini ya mbere ku isi. Kuri ubu ngubu abantu barenga 20,000 bamaze kwiyandikisha kwa attending icyo kirori. Byaje no gutuma iki gikorwa kiza guhindurirwaho cyari bubere. Umubare yateganyaga waje kurengaho abantu benshi cyane atatekerezaga. Ikindi gitangaje rero mu bintu bigiye kuba muri aka kanya ku isaha y'isa 9 nuko abantu bose kwinjira ari ubuntu ndetse no kuza kurya biraba ari ubuntu. Intego nyamukuru ya Hida nukongera gushimangira isura ya Nigeria cyangwa se kongera guca agahigo ku rwego mpuzamahanga, gufatanya n'abakunzi ndetse n'abafana muri rusange biraza kuba ari ibirori byatari. Ngaye nguko rero Nigeria igiye kongera ica kandi gahigo ni nyuma yuko kumara amasaha 93 bibaje kubimukuraho. Ubu rero akaba yongeye gufata indi ngamba, akaba agiye guteka isafuriya ya mbere nini y'umuceri wa jolofo. Ngaye nguko in the time is now onge umva kuri Micron Kim. Time is now kugeza amakuru y'ibiri kugenda bizenguruka kuri social media nibitangaza amakuru bigiye bitandukanye ibyo byandikirwa mu Rwanda no hanze yarwo. Ciao ciao.